17 апрел дар шаҳри Исфара асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мактаби байналмилалии контактро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. баъди ифтитоҳи иншоот сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароити таҳсил дар ин бинои бошукӯҳи таълимӣ шинос шуданд. муассисаи таълимӣ аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бародарон Исроил ва Нарзулло улмасуфҳо бо харҷи 30 миллион сомонӣ барои 800 хонанда дар як баст бунёд шудааст. дар мактаби байналмилалӣ барои 50 нафар омӯзгор аз дохил ва хориҷи мамлакат ҷойи корӣ муҳайё гардид. My name is Lilian Eberechukwu Nnaji. I am from Nigeria in West Africa. Ман Лилиян Эберечуку мебошам аз Нигерия. 10 сол дар Дубай фаъолияти корӣ бурдаам ва аз моҳи октябр ба Тоҷикистон омадам. Тоҷикистон ба ман хеле писанд аст, мардумаш, табиаташ бениҳоят писандам омадааст. инчунин мактабе ки ман ҳоло фаъолият мебарам, муассисаи байналмилалии контакт ки бо тамоми шароитҳо муҷаҳҳаз аст, кабинетҳои химия, биология бо тамоми шароитҳояш муҷаҳҳаз гардонида шудааст ва хеле шод ҳастам ки ман инҷо фаъолият мебарам. ба президенти муҳтарам, пешвои миллат миннатдории хешро изҳор менамоям. Good day. My name is Dion Beaton. Ман Дион Битон. Ман имтиёз дорам ки толи 3 сол дар Тоҷикистон бошам. Ба ин кишвари зебо дӯст ошиқ шудам. Вақте ки ман дар ин кишвари аслии худ ба нафақа буромадам, дар Африкои ҷанубӣ, мехостам дар кишвари дӯстона ва зебо хизмат кунам ва Тоҷикистонро ёфтам. Ман ба ин ҷо ба як асл вазифа омадам. Ба кӯдакон кор кардам. барое ки кӯдакон ояндаи Тоҷикистон ҳастанд.
тоҷикистон хеле инсонпарвар аст, меҳмондӯст аст. ман дар оянда мехоҳам дар ин ҷо истам, зиндагонӣ кунам ва соҳиби оила бошам. To establish a very, very good future for themselves. I thank you. My name is Mark Adam. I'm from Canada. номи ман Марк Адам аст. ман ба Тоҷикистон бо як мақсад омадам. хизмат ва дониши талаборо сайқал диҳам. худи ман аз Канада ҳастам. хусусан дар Исфара хело ба ман писанд омад. барое ки мардуми сарбаланди Исфара хело маро хушнуд карданд. бо ин талабо кор кардан хело шавқовар ҳастам. зеро ин талабо чолоку чақон ҳастанд. дар оянда мехоҳам бисёртар бо ин талабо кор карда дониши онҳоро ба сайқал додани ояндаи дурахшони Тоҷикистон истифода барем. иншоот тибқи лоиҳа сеошона ва бинои қисми марказии он чорошона мебошад. иттилоъ дода шуд ки масоҳати қитъаи замини мактаб наздики 1 гектар ва масоҳати зери биноҳо бошад 9000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. мактаб дорои 40 синфхона, ҳар кадоме бо 20 ҷои нишаст ва тамоми шароити муосири таълим аст. дар ошонаҳои аз 1 то 4 ҳамчунин 12 синфхонаи маҳфили шоҳмот, расмкашӣ, мусиқӣ, 2 кабинети информатика, химия, биология, физика, омодагии дифои ҳарбӣ, китобхона бо адабиёти гуногун ва китобхонаи электронӣ мавҷуд аст. мактаби нав ҳамчунин дорои толори маҷлис бо 300 ҷои нишаст, ошхона бо 350 ҷой, иншооти варзишии кушодаву болопӯшида ва майдончаи футбол мебошад. иншооти замонавии соҳаи маориф дар партави дастгирии сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохта шуда, ҳадаф аз бунёди муассисаҳои наву замонавии таълимӣ таи солҳои охир дар ҷумҳурӣ фароҳамсозии шароити арзанда барои таълиму тарбияи насли оянда аст. дар синфхонаҳои таълимӣ муассиса омӯзгорони соҳибтахассус бо истифода аз асбобу аёнатҳои муосири дарсӣ бо хонандагон машғулият мегузаронанд. Хочу вспомнить слова Рудаки. В мире нет сильнее радости, чем лицезрение близких друзей. Сегодня визит основоположника мира и согласия, лидера нации, уважаемого президента Эмомали Рахмона, нашей международной школы «Контакт» для нас является самым незабываемым, историческим и счастливым днем. Сегодня у нас появилась надежная предпосылка для развития мировоззрения молодой поколения. Целью нашей школы является выход на международный уровень образования, подготовить детей на международные вузы мира и предоставить на международный рынок лучших и конкурентоспособных специалистов. И я с уверенностью могу сказать, что мы при существующих условиях и квалифицированных учителей из-за рубежа, из-за всего Таджикистана мы можем достичь наших поставленных целей. Хочу напомнить о том, что эта престижная инновационная школа была построена при поддержке лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и по инициативе предпринимателя Ульмасова и Сарольджона, двери которой открыты для всех. من غایبه دلفزه آموزگاری فنی زبان انگلیسی ختم کرده دانشگاه دولتی خوجند و نام بابا جان غفوروف طبق کواته پرزیدنتی می باشم. امروز واقعا برای ما آموزگاران جوان در شهر اسفره یک روز فراموش نشونده و خاطر ما می باشد، چون که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز شهر مکتب بین المللی کانتاکت را به استفاده قرار دادند. جواباً به این غمخواری‌هایشان وعده می‌دهیم که نسل نورس را در روحیه وطن‌دوستی و انسان‌دوستی و آموزش علم و معرفت تربیت نموده بر وطن خویش صادقانه خدمت می‌نماییم. السلام. اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. اول شما با خوش آمدید میگویم. من خودم از دولت جمهوری ترکیه. نام من رضوان اکچنک. من معلم آموزگار فن فیزیک هستم. من خیلی خرسند هستم که در همین کشور زندگانی کردم. خیلی برای همین زبان تستر یاد گرفتم. با ما از شما خیلی منتظر هستم که همین مکتب ما با کشوده ما همین امکانیت دادید. از یک بار دیگر از نام همه کالکتیو همین مکتب و طلبایی که در همین مکتب خواندند شما با تشکر زیاد گفته با یک بار دیگر منتظر هستیم. ما جوانان ولایت سوخت، زادگان دوران صاحب استقلال کشور محبوبمان
از غمخوری‌های بی اندازه پیشوای ملت بسا سپاسگزار بوده در راه سازندگی و بنیادکاری وطن بهشت‌آسایمان تاجیکستان صاحب استقلال تا ابد ثابت قدم میمانیم. خوشبختی ما جوانان در آن است که در چنین مکتبی زمانوی که تمام شرایط‌هایش بنیاد گردیده است تحصیل می نماییم. اولا سپاسگزاری خویش را به جناب عالی برای صلح و آبادی و زندگی آرامانه ما می رسانم. جواباً به غمخوری‌های پدرانه پیشوای معظم ملت از نام جوانان شهر اسفره باستانی وعده می دهم که نامبردار خلق و ملت خود باشم. در مؤسسه تعلیمی بین المللی به هنرآموزی خوانندگان نیز توجه خاصه روانه شده. صنفخانه‌های برهوا و علاهیده تعلیم مهنت برای پسران و دختران که با دستگاه و تجهیزات ضروری تامین است تأسیس شده شد. باید گفت که در بینای سابق مؤسسه تعلیمی که برای 150 نفر خواننده فعالیت داشت از جانب صاحبکاران مؤسسه تا مکتبی تشکیل گردید. در اینجا اکنون فرزندان ساکنان شهر اسفره به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سطح و صفت کارهای ساختمانی و طرح بینای مؤسسه بهای بلند داده اقدام سازنده صاحبکاران وطنی را نمونه عبرت و شایسته تحسین ارزیابی کردند.